Туанымызым. Паяны bir Библия историзембе малалла видеороксем туатпыр. Тура пана вуна пильхужу. Тура малдана каласа кунадек Аврамран пите йышла халк пулдарна. Шау халыга Израиль ятпаны еврейсен халыгетене. Тура шау халыга Израиль халыхне хайне пушапма тада үтти халысене хайнжинчен білдірме камалтуна. Малдана хаврама каланы бек Израиль халыхе Египетра чоралыхра твачыр шу ытла урмала болма. Чуралыхран кларма тура Моисее чензейлет. Израиль халыхне Египетран Моисей шулбуш ерсебыныбе илзе дугать. Тура шав халыха хыне итлеген халых твашын болна. Шамбада хын кымылне каймаллавыл вуна пильхужу парать. Хайне итлезе брунма, өтті халықсыне де врентме. Шав пильхужузене шинай талышинже парать. Агывызын. Премеш пильхужу. Эбе шүлгужа, сана Египет шеренжен чуралық ран илзе тухны санын турру. Манзыр бушне санын урух турузем, ан булчыр. Иккемеш пильхужу. Ховын вали, неменле клекке де анду. Турра тюбери, шереженжи да шыври, ябалазем евлі сынарлаза ан кытат. Візене пуш шапса пығынза ан бурын. Мен жіндезен ебе санын турру. Эбе кебешеген тура, қама курайман ашызен айбешін, ажизене вишшемеш, тваттымыш сыбық нежедечен тавырза барады. Эбе хама юрыдаган зене, тада маннын пильхужузене пурнышлаган зене пит, пені сыбыға жедеченек ырылық барады. Вишемеш пильхужу. Манын ядыма вырымсыр анасын. Эбе хамын ядыма вырымсыр азынагана айыпламазыр хвармастып. Тватымыш пильхужу. Сечіміш куна астузақтыр. Вылсанын уйрым кун булдыр. Улду кун ішлезе, хывын мен бурышнеду. Сечіміш кун езіхавда, санын ывалуда, херюде, аржин таржуда, херарым таржуда, выліктерлік юде, санын шурдында бұрынаган ютран келнешінде неменлеште антавыр. Мен жіндезесін, ебе түве бешіре, тинезе, тада онда мен бұрыне бұрнеде, улды күн күшінде бұлдарны. Шитчіміш күнне канны, шавын бада ебе, шитчіміш күна уйрым күн турым. Пиллекмеш, хауын ажыба анюне хизепле, вара ебе параган санын шершинжи күнжулу ворым келе. Ултымыш, анвилер, шитчіміш, анаскынлан, сакырмыш, анвырла, тохырмыш, шиухшин нухинжен суйса ангалаш. Уннымыш, шиухшин нун килжүртне анхапсын, унын арым неде анымсан, унын аржин таржинеде, херан таржинеде, вогыр неде, ажат неде, шиухшин нун мен бурыне неменеде анхапсын. Тура Моисее шак пильхужузыне пана вағытра Моисей Синай тавижинже пулна. Еврей халахи аялда ана кецедону. Педем таве, тедем каларза четренебе, мень пур халах харазадана. Везем Моисее калана. Эзе тура багалаш, кайран
пире каласа пар. Эбир сана итле бір. Анжақта туры хай пиренбе ан калаштарчы. Пирень велес марчы тене. Моисей халыға уравлана. Ан хорыр межендизень тура сире сыназа дереслеші. Эзир унран хараза. Шилах ан тучер тезе шапла давать. Аминь. Спасибо. Это дура.